Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен сиздер менен бул чыгарылышта Ош шаарынан жолуктум. Ак Бууранын боюнда турам. Сиздерге бул чыгарылышта атайын балдар үчүн Ош шаарында ачылган жаңы парк боюнча маалымат берем. Мен ушул паркка атайын келдим. Алыстагы туугандар Ошко кеп калсаңыздар, мына ушул жерге келип, балдарыңызды ойнотуп, эс алдырып кетсеңиздер болот. Эфирде Максут Маккамоолу, мен мына ушул жерге сиздер көрүп турган Ак Буура эс алуу борборуна келдим. Бисмилла деп кирип көрөбүз. Ичинде канчалык оюн зооктун түрү бар, бүт баарыны сиздерге толук көрсөтөм. Бул жерге мына келсеңдер, дал ушул жерден киресиздер. Мына бул жерге атайын унаа токтотуучу жай дагы бар экен. Унааны ушул жерге коесуздар, туугандар. Андан ары ичин көздөй кире беребиз. Сеткен кайра алып Балмуздак дейт. Бул жерде мороженое бүт баарын сатып атышат. Мына караңдар, жыйырга эс алып атышат бул жерде балдар. Бир жаштарыбыз, жаш балдарыбыз чоңдор дагы эс алса болот турчу жакшы жай экен да. Караңыздар. Ак Буура эс алуу борбору деп мен угуп жүрдүм эле. Жакшы кооз, атайын балдар үчүн жасалган парк деп уктум эле. Бул паркты силерге эскертип кетейин. Ош шаарында Шайтөбөдө Курманжан Датка көчөсү менен көрөсүздөр. Бул жерде атайын детский тир дагы бар экен. Могун көрөлчү. Бул жерде атайын мындай сыйгаланып ойнотчу жай экен да. Караңдар, тигине бийикке кептиш менен чыгып туруп, ал жактан сыйгаланып келген. Ассаламу алейкум. Канча сом бир кишиге? 50 сом. 50 сомбу? Канча минут 50 сомго? 2 жолу чыгып жүрөбүз. 2 жолу тайган 50 сом, а? 2 жолу ошонан балдарды тайгырсаңыздар, сыйгаланып ойносо 50 сом экен акчасы. Так. Мына караңдар, бул бүт эле чоңдор. Жырга эле эс алып атышат, мына чыгып алып баары. Канча экен бул? Азыр сурап көрөлүчү. Кандайсыздар? Эс алуу сонунбу? Чоңдор чыгып алыптыр бүт баары. Сиздер эле чыгасыздарбы? Yok biz çıkmıyoruz. Bir yerler çıkar. Kança gel bir kişiye? Bir kişiye mi? Aksiyayken. Aksiyayken? Biletteki 2 adam. Bir bilette 2 adam mı? Bir bilette kaç son eken? Bir bilette 50 som eken. 50 somga alat 2 adam çıktı. 2 adam çıktı. Nega aksiya kılıp koyup da şunday? Aksiya nime geçeyken? Birinci gece. Kanday birinci gece? Birinci gece aksiya. Sentyabrın birine çeyim be. Oo, bunlar kullanlar. 50 somga 2 adam çıktı. 11-ci avgustga чейин aksiya kılıp koydum ошол жерде. Эртерээк келишимдер керек экен да. Мына бул жагы өтө чоң туугандар. Көрөрөз билден. Бул жерде атайын каруселдер барыны. Мына көрдүңүздөрбү? Аябай чоң паркта булчу. Так. Адреналин. Bir kavat şapma. Adrenalin. Baldarda alıp gelgençe özümüzde dağı oynayıverasız kastık. Değil. Azır barını tuğanlar birbirinden bağısını da sırap biliyorum. Kızmatlara kança. Birincisi kança oynayıp kança nime kılat barını azır tutmayız. Бұл жерде кішкентай бөбектер үшін атайын жасалған осындай ойнай жасалған. Көрдіңіздер ме? Кішкентай 1 жашар, 2 жаштан үйде балдарыңыздар болса, ушул жаққа келіп кездесіп қойсаңыздар, сондай жай. Қоғыз да.
Bu cağında mı? Bakın. İçine geldi doktor için. Son. Kassa. Burcasıdağı işte doktor için karı söylüyor. Koy başına var. Koy zaman çıkın. Selamun aleyküm. Kaça son bir balağa? Bir balağa kaça son? Bir balaga aksiya bo'lyapti hozir. Bir biletda 2 balaga bo'ladi. Bir bilette 2 bala. Aksiya bo'lib chiqadi. Kaça son bir bilet? Ha, 50 so'mga katta. Bir bileti 50 son var. Aksiya bo'lyapti. Qanchasida chen? Qanchasida chen? Qanchasida chen aksiya? 10-avgust soat 4gacha. 10-avgust soat 4gacha. Ha. 10-avgust soat 4gacha aksiya bo'ladi. Basseynde. Kafalarda basseyn var. Kazandan kız. Ne olacak da? Buna var. Oturup ayda oynamamla baldanımla bir çekimde. Ulan taslı. Bak. Oho. Ne var aldım. 2 basseyn var iken. Bulcağı detski. Bulcağı взрослый basseyn. Жақшыкен. Пляж менен сонун бассейн бар. Кандайсың? Бассейнге түшөсүңөрбү? Түшөргүлө, эс алга. Көрөнчү. Ассаламу алейкум. Канча билети? Bilet ve saksı menен. Акча менен mi? 150 so'm. 100 so'm детский, 150 so'm взрослый. 100 сом, 150 сом, 150 сом взрослый. Канча саат чөп, жеп, хоппу. Bir girip kese boldu, жүрө берет. 150 сом алаттан взрослый бар, 100 сом детский. Жакшы экен. Бул жакта атайын раздевалка бар, Шкаф завод, раздевалка бар. Көрдүңүздөр? Бул жагына атайын ушундай шаптызып коюптур, раздевалкасы бар. Так, көрөбүз кийинкилеринде. Алыстан көрүп жаткандар биздин каналды башка облустардан, Ош шаарынан, башка аймактардан көрүп жаткандар, сиздер шаарга келсеңдер, балдарды эс алдырганы ушул Ак Буура эс алуу борборуна келсеңдер болот. Бул жерде унаа бар экен. Элдин баары ушул жерде, бул эскертип кетейин, кечки түнкү саат 12:30 чейин иштейт экен кылганда. Түнкү саат 12:30 чейин. Кечинде өтө кооз болсо керек. Кудай буйрса, бир күн дагы кечинде келип дагы тартып сиздерге кечки чыгарылыштарды көрсөтөбүз парктын. 9 синема дейт. Бул жагында балдар детский жаш балдар үчүн мына атайын оюндар бар экен да. Теннис, дагы башка оюн түрлөрү. Merhaba. Assalamu alaikum. Ne var bu jaqda? Bu domskrak aka. Domskrak. Qancha so'm bir kishiga? 100 so'm. Bir girib ko'rib chiqadi. Ne için strashniy shunda? 9 komnatasi. 9 komnata barman ichida. Ne? Yaxshi yana. 100 so'mga giradi. Ko'ringizmi? 100 so'mga kirsangiz vampirlar ko'rasiz. Бұл жақта атайын мынандай мороженелер, гамбургер бардығы бар екен. Демек тамақтанудан маселе жоқ. Охо, мынау жаңғыраңдар. Катамарандар қойып тұр. Мына, сон не салақшы. Көлді сүзіп, катамарандар сүзіп. Азыр сұрап көрейін. Bir kişi қанша сом? Kandaylar? Esi kim eken esi? Assalamu alaikum. Kandaysız? Bir adamga kaç so'm? Aytыңчы шеф. Mana. Qancha so'mga o'tirish? Bir odamga 4gacha, soat 4gacha. Ikki odamga 1 karat. Soat 4gacha. Ikki odamga 1 nima? 1 karat. Soat 4gacha. Ha, soat. Qancha so'm bo'ladi? 50 so'm bo'ladi. 50 so'm, ha? Ikki odamga 1 bilet ha o'shunda. Ikki odamga 1 bilet soat 4gacha 50 so'm ekan. Gününe o'shunda 4gacha 50 so'm bo'ladi?
Gündüzü. Şunday başladı da. Günde 40 kaçam olmuş. Ha, keçinde biraz kımbattır. Keçinde kımbattır. Keçinde kımbattır olacak. Geçe kereydi bilmiyorum. Kör geçeyim diye yaptım. Çarşı geç. Это где интернет запускаете? Yok. Nerede internet? Нет? YouTube kanal. Qanday esaltasizlar bu? Sonunda suga chiqsizlar bu. Привет всем. Bilgesizler. Gördüğünüzler 50 so'mdan ekan. Pay qirg'a o'tirib esalgan. Bu jag'ында mana shunday to'g'risida jasab qo'yibdir. Andan nari tuzilib shu mosmen o'tib turgan bo'lsak, oshxona bor ekan. Tamoqlanganlar. Bu jag'da kafe o'shtirib. Bu yoqda mana havdarsiz jurak. Qaranglar. Bu yoqda tayinlan qanotlaridagi tanglar aytishdi. Mына туғандар бел сыйра айланып чыктым. Акбура Эсалуу паркы балышуу жердеген Шайыктөбөдө Курманжандатка көчөсүнөн келесиздер. Алай гостиница тараптан түшсөңүздөр дагы 500 метрдей түшөсүздөр. Ал эми Горгайы тараптан келсеңиздер дагы болот. Экөөнүн ортосунда да жолдун боюнда эле. Ошол жерге келесиздер. Эс алганы келгенде. Келиңиздер, эс алыңыздар, балдарды көңүлүн көтөрүңүздөр. Балдар биздин келечегибиз. Шашлык кушууда тугандар. Урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу подписчиктер, мен ушун менен жыйынтыктайм. Сиздер менен коштошом. Кудай буйрса, мен дагы бул жерге кызымды алып келем. Sizler de alıp gelinizler, saldırınızda Oş şahı, Kelimet şahı. Kelimet şahıda caygaşkan şu Kelimet Esaluu Parkı. Al daim sizlerdi. Görüşmek üzere.